nga syukwa banong takani day mangi gibanra ya ka resolution hapo ka floor jong ka house hapo assembly ya ba dakoy ka sor la menjur banwara i ka resolution ka ju hi ngilara lapha hapo ka Ministry jong Home Affairs Government of India Timday ka bang isupakai ya ka resolution kamday ka bang ipanbi yu pa to resolution ka resolution mo kalong serious but habang ikan sati kamot kidon ki plus ki minus o ang iiksang balang ki ang ikwa ka ILP ngiru kaju kason ang ngidaway ka ILP ti kumno manginwan ra ikata namar kawai ka bang nga sui kalang ba kani ka gateway jong ki state ki babuan hapon notice ti ini kindet ibangin hapan niya tay ba banya pansutho ba hakano kunti ka bangin hapan pagtulon sa khmat hakabiday bat ka inaline permit namar la hipay ki state kadega dead end hipet kum ka Manipur shalnet ka Manipur kadega tato sa Burma hipet ka Nagaland ro kadega dead end sa din yung ka kadega Burma ti gini gibabuon ki state ki bayo ya ka ILP kamot kimdan shu ki connecting state ki baday po India banya takhu ba kiwi pat ti hangi kamay direct kay takhu bat kiwi pat ki state tingis kwa ba ini kindet kumnongin penyaj kanang ba kanumdan kandung ano kajing tako hari ka LP tingi support bring him support apa po house nga ay kajing support ka pura tamot hadum taru kamot ka stand gan ka signature jo nga hapor bangi let chite kamot ka don pagto signature kamday ka bang ispunbi pa ba kane hadum ta ta gan talda fi ang ngipunbi yu pa ba hakano ka dur ngipunbi haba ka delegation ngilalay bon sin committee banya kren banya tay bat ka Union Home Minister Gilay kren ba Prime Minister masyay tilada kita gibong ba kani ka resolution jungi kadega resolution ka ba shpunbi yu ba tanga kwa ban kali bahatu na pdeng jong kita kiamali jongki hato kimdan bantamo bat kani ka papas mangi ka resolution hapo ka house ko kiamali jong gilu kidan lang bangi ti kumno pinong bangila kay ko dala kay so ti kiamali jong pigan hindi wala kay mangi tila pas lang nilay sign lang ti kumno pinong ngila kay tanga chay nga suthu yun piyong ro ngaso kani statement kami na ba adan uang ba kani resolution ka bala shuthok di pa tana nga kwa ban kalipa yaw nang ilam ko BPP hato u MLA jo ko BPP umdan mo hang to banya sign lang i resolution udon lang to udon lang hapo assembly banya sign lang hamamtan ka pinong kumno di hapan da pisyang no dem habang ikran ni kanu kay itay di bang squad ang ajimon